Omukoro gwo kutendeka abadikoni 8 hamwe no kushorora abahure 23 narishi okubahindura enkoba omubureberezi bwa ankore gwahikwaho abaheereza b'amakanisa okuruga omubureberezi obu. Kandi abo orugumya hebi birabagumaho kandi ogume oyobwazwe shirano sharanga na sakara netoze ezikorera mu izina rya Tateitwe nere mwana nere moyo kwera. Amina. Abahura 23 nibo bashororwa no kuhindura enkoba kandi n'abandi 8 batendekwa nk'abadikoni abamwe batumwa omumakanisa gatari gamwe na gamwe kandi abandi basigaraho babiri nibaheereza kandi aha mukoro ogu n'abahure abahisie emyaka 65 y'obukuru bahumuzibwa. Reverend Abraham Mahabwa ine myaka 8 y'obukuru akazarurwa mu Rwentanga bubare Kashari akabatizibwa yahamibwa aine postgraduate diploma ombyo buheereza postgraduate diploma ombyo kuwebembera abakozi kandi aine na degree yombye mpurizagana niyo mass communication akashoma sine ya mukaga ne yakana hamwe na primary bira maziro mwaka gumwe nahereza nko mudikon All Saints Church in Kachureti ashwire omukazi wone bamweta Angela Tushabe ahabwe ruhanga bahira abana babiri kandi nabishemwe mubakire mbatero mu ngaro tubatabarisi ayo kambe nimwe natandikirayo mwe bari mnonga kugira ubuteka ekingushaba no kugira ngo buteko butwareba aha bugende nimwe bube nubwo bwakora. Amina. Aba bashabwo kugira orweto aha mirimo yabo ahiruhanga yabatuma obwe barukwatanisa n'abarukwebembera. Orweto bangesire ngumbaruke onkarahanga bashomesa orweto ebiro bishatu washa mumushura yakashato karebo kwa rukushaba yona nashaba akayikirizo rweto akibashobora mu Kenya hanga yagenda dawe nevi umurumo kwakoze urwo icanga cyane nevi cyona bona bakajuma ku rugamu ngabe kukamwana mu eza ayo bakuza kama abakoze se kandi nimwe mbahwere mubakwase umuntu utakabigana ubundi nongere niwashobyamu konka wabo oyehire yo kukaburwa ico kibazo cy'urundi. Omugandi Minister David Bahati yashaba bikiriza omurubo hejuru okurwanisa obworo mu makagabo obwe barukwejumbira na munonga omukwinga amajani omwani hamwe nebindi. Ebi byagambwa aha mukoro gwo kurundana sente zo kushakara ekereziya ya St Jude Catholic Center eri kushangwa omu Town Council ya Nsika. Ebizibe bituri kugwanisa nko bworo na twakora urugudo ruturi kugamba orugudo warukora hararabaho faza rarabyamu owatire makashera rarabaho omufumu na wararukozesa Bishop na wararukozesa orugudo rwadwo rwachi ogwatwena turiho misho tubase kuteka wibati nderu twatwine mikoro nkeji tube numwitwaza tutafutegwe njura tubase kushagaramo kandi nesika twe no twija twehembere tutiri bate twatekaho ekereziya yiteji ishakara. Abanyishengero abahika mukorogu baherezo muganda ahakerezi yeji okwenda kutungura ecyangechi. Omwizina ryanya abanyabukoni omwizina ryeka yanje nabaletera miliyoni 1. Minister yahendera arukuraganisa abanyabuhweju kuba kuza kukora oruguto rwa koransi okurugabwiza bwera Nsika na Bushenyi. Ende Michael Tumwakire na Juliet Charles Sima.